Ingding Narkib hears Pipur Culture Forum Pende of Brotherhood Catalan Pon. Karbi Anglong Arloki do Anna Kai Chingrum se hears Pipur Culture Forum Seng Pon Pendi Fu Langkung Habe along Matijoni Pai Kepo Arni Aning Ding Narkib Foundation de Mati Day of Brotherhood Arni Paman Pon Sitalon Pon Labangso Catalan Pon along Aihin Ahin Pen Kebang K Troxy Atum Chitong Lapen labangso mailong charmin lai chaning leng lapen thiran dipua tum japon si pinang anak kaya songja tum chetong dun si mesen pen pachun pon Kardom kami long exam kategori kiting kategori asong atau ini hip cultural forum ini ke Ingding Narkib amang ke Catalan pon ari no aswarni bangke itu korte muti ke cikamarni kusi tum deng pon lo athi itu dak karbi long ka alu ke do karbi itu cenglo exam akai do asi exam akai bangke si tum ni isi pon nahi kulote itu karbi long alu akimang dak hemprega farma apa hemprega farma dong si itu mak kategori akai na dong si nampak ko nahi kulote aprang si alang itu aling alu alang itu kecil ya kenan so alang itu aling alu alang kecil note alang itu si itu apa opini nange pari dong kam tundo opini nange kan dong tundo bisa nama pari itu deng konai lapen ini tu mahin persitame karbeng lo akhai ana bangke ilum kadu ko beta daitu tu bang alang itu mata daitu bang konai kasi ini tu ada kan ko ke bangke kidam tak 2015 pe asu apsiya ko 2010 ko bangke kapre exam akhai ko kapachar ko alam si paper media plan lo senol ko so age ko bangke elap si ile tu mahape kiman ban karbeng lo ana problem tu sudah exam akhai tu problem tu an siname itu ninga klong ben alang itu manda cethan alang itu ta itu ninga klong alam chini abe karbeng lo ana homesasta cingki cethan cimu pensi ning isi pensi itu claim pun chun pononji tu sining kedulo lasi istu spesial ada bangke take mane cultural apan a crisis ni ban kali la itu ke peace apan ning isi bet keduje apan ning isi bet dolo no dante la dagar lo kedu ana homesa bangke kadu ni tunda daitu na elu karbeng lo te only carb chot kali daitu enai kapre ka khe tunda daitu enai kusi ni mai approach pon lo appeal pon lo lasi bangun karbia khe to an itu chingrum pensi wala problem dai tu pas chung nang ko karbing lo itu akhe to mananta chingki chithan men pangrum pensi ili tu makimang ba pachun ponang ko ate pini labangso kachetong mailong inglong so det nomate thoi inglong so tingno pe se tong ke lan lo so definition ba kiran so adek to chini do hill people cultural forum bule mane non tribal atuna la bangali paharia inglong arlo kidu akhayan busi inglong arlo kidu an akhaya tuma phan ning isipet peaceful hote itum tribal atum si peace do chot nahi polam kan non tribal atum da peace do nan non tribal atum da ituma kimang nang pa support do nan non tribal atum da ituma kinang jelo alang litum da pa support na pa chikoi do thekna kula so phan si inglong area arlo kidu an akhaya tum han Karbi Anglong area lo, laso Inglong area lo gitu an khay tu mangke ning isipet pendonan ko ing samjin apa itung kada kemisian ke klempon dia pan kapacing tur bang cengno kapre gitu do an khay along aki sum do ko postame cingwai cing sai besi itung bangke pacun ponang ko laso kan si gitu Depini ke citong daba ke ka tumom kenden mama alo kapre pendawang lapu soceng na pendawang lo sakache bang lo ampen khasi bang lo lapu cinthong amrina pen bang lo lapen khasi isi ina pen bang lo lapu soceng genta na pen bang lo lapen dak pu nili bana pen ringma tu bang lo hengal kacari bang lo bokojan lapen met kacari pen adivasi pen cenglo lapen karbi tu bang lagi dak difuda dulu ampen pu rong mobina pen bang lo sonse kapre kunasi do matiba ke harohat Raja Pathar pensi banglo, langsung prek jam ading pensi karbing lo, kapre ka dimolong pensi, kosona khay long si kudak si doma, hal dak pensi dak bang si, jati ingkoi ra trok, dak khay ingkoi ra trok bangke, pini chitong pon lo dak. Man hidon ko, keba banaisilo, এতিয়া ইভিনিং সেশনটি আমি এইটো ৰিজলিউশ্যনটো আমি ল'ম, এইটো আমি অকণমান হাইলাইট কৰিম।
we the people living in Karbiang Long under the banner of Hill People Cultural Forum reaffirm to uphold our motto, ideology, aims and objectives of peace and harmony in Karbiang Long. Having resolved in our heart on this, the 8th Foundation Day, celebrating Day of Brotherhood, we shall always uphold the spirit of universal brotherhood in the days to come. We also resolve that we shall work hand in hand for durable peace and harmony under the able leadership of peace-loving leader like Dr. Tuliram Ronghap. These are some of our resolutions that will be adopted in the next session. Thank you.